vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingisero mgana lona FM mani kuma xirho xa Economic Freedom Fighters nkulukumba Junani Baloyi hi twa ku march lowu wa voho wu va kha wu marcha ku lava ku fikelela yini kusuka la a dorobeni ra Polokwane hi ndlela yoleyo ayi va amukeleni hi twa tlhelo ra vona ra mhaka khalanga nhlekani va amukeleni ka mgana lona ihlekane khalanga na vayingiseri kova mgana le xivongo xa hina xi nga duma mi machala yi hayi xidumini khalanga swi tele ngopfu leswi machelaka swona khalanga ku na problem ya serious khalanga la a Polokwane municipality ene problem leyiwani leyi hi swi vonaka leswaku ri course ya yona i mufambisi wa masipala ku nga meyara khalanga khalanga ku na timhaka ta corruption ku endlekeni aka masipala wa Polokwane ku na timhaka ta gezi khalanga leri durhaka swinene ku na timhaka ta ku na mati lama vanhu va biliwaka va nga ri kumakumeni khalanga ku na timhaka ta corruption ya matholelo hi ku ya hi ku u le ka political party ya ANC kumbe volunteers ya ANC so mhaka ti-potholes hi yin'wana leyi karhataka la vanhu va tshamaka kona khalanga that's why hi swi vona leswaku ri leswi meyara va swi endlaka khalanga mhaka corruption ya ku thola tikhampani to huma Zimbabwe ta ku ta tirha ku ri ku vanhu va le tikweni va nga swi kota ku tirha mitirho liya hi swin'wana swa leswi nga endla leswaku ri hi za hi decide tanihi vandla ra EFF na community ya le Polokwane municipality leswaku ri hi heleketa mpfapfarhuto kumbe memorandum yo kombisa ku vilela ku leswi va swi endlaku a hi swona ene tiko a ri yimi na swona kambe xikombiso lexi mhaka xi nyikaka a ni va hlamuserile va kombisa timhaka ta ku a hi ntiyisi ku khampani ka xikombiso a hi ntiyisi ku khampani liya i 100% foreign own vete half a swi onhini na sweswo khalanga loko va ku hafu leyin'wana yi huma Zimbabwe yi ta endla yini va nga tenga na hafu leyin'wana va yi katsa yi va 100% ya la South Africa hi leswi vulaka swona ene leswi va swi vulaka khalanga vo mi byela hi nomo ntiyiso wa mhaka i ku ri i tikhampani to huma handle ka khalanga and swi hi nga pfumeleli na swona ku ri loko hi kha hi pfumala mitirho South Africa hi kha hi pfumala mitirho a Polokwane ku tlhekiwa teka vanhu va le Zimbabwe va ta tirha South Africa swo swi nga tshamisekanga kambe a hi n'wina mi vulaka sweswo va Economic Freedom Fighters na hi murhangeri wa n'wina ku hayi laha Afrika-Dzonga un'wana na un'wana kumbe mi vuli swona kumbe vanhu va mi twi swona hi ku va hlamala ku n'wina na swi swa matiko ya le handle a mi lwi na swona khalanga a ni sunguli ku mi hlamula xivutiso lexiwani mi ni vutisa ra vumbirhi kumbe ra vunharhu hi mhaka yaleyo mara khalanga mo ni kota vhiki ri nga hela hi migivela khalanga murhangeri wa hina CIC va kombisini mahaxi kumbe khalanga leswaku ri tanihi EFF a hi nge pfumeleli tikhampani ta le Zimbabwe ta tirha hala handle ta tirha la South Africa mahaxi loko ku ri na khampani yo huma Zimbabwe ta tirha South Africa a ku ri mitirho leyi hi swonaka leswaku ri South Africa hi tsandzekini ku hala lexi nga ta xi endla that is why maybe hi nga tatisa those companies mara i ku ri sweswiwani mitirho leyi nga kona yi nga ku nyikiweni ka vanhu lavawani khalanga i mitirho leyi hi nga yi kotaku hina vanhu va le South Africa kumbe vanhu va le Polokwane xin'wana khalanga lexi nga ku endlekeni ka masipala lowani meyara luya u hara vanhu a hansi ka misinya u ya vitana vanhu a mitini nga faku se mi thoriwini mitirho la masipala why vanhu vo tiposo ti nga advertise-iwi and vanhu lava nga vitana laha i vanhu lava hi swi tivaka leswaku i ti-volunteers ta ANC masipala wa ANC masipala wa vanhu hinkwavo laha hi pfumelaka leswaku munhu va fanele va nyikiwa equal chance ya ku applya vanhu va applya va ka ti-interview va thoriwe loko munhu a qualify hayi mhaka ku ri wena u volunteers ya ANC se loko mi macha namuntlha mi la ku ndla yini mi yisa memorandum ivi swi ku yini khalanga i tiyisa hi yisa memorandum mi swi tiva kahle leswaku hi leswi South Africa hi tirhisaka swona hi yisa memorandum hi kombisa swivilelo letlhe hi kombisa leswaku va fanele va hi hlamuleni hi nkarhi wo karhi loko va nga hi hlamulanga hi nkarhi wo karhi khalanga hi na ti-proof ya leswi nga swi endla na ti-corruption leti nga ti endla mhaka ti-RDP ku va va nyike vanhu lava va nga tsarisangi ti-RDP hi na ti-proof swi la ku hi sala hi nga ri na choice mara ku ya khoto khalanga kambe loko ni kha ni landzelela mbulavulo wa murhangeri wa n'wina a va tikombi va tsakelana vakulukumba lavambirhi ku nga va ku ri na swin'wana ku hundza leswi mi nge le ku hi byeleni swona a ku na swin'wana a va tsakelani mhaka corruption leyi endliwaka hi John Mpe eka masipala wa Capricorn mi ta twisisa leswaku ri murhangeri wa hina CIC va huma kwala Capricorn na vona so mi nge vuli mhaka president ya party va fanele va miyela va nga vuli nchumu so a ku na swin'wana there's no personal issues i mhaka ya leswi
swi endlekaka ndhawu leyi va tshamaka ka yona ene na vona swi va nga va khomi kahle hikuva hi laha va tshamaka kona ene va nge mi loko vona corruption yi kha yi endleka lava tshamaka kona ene va nge mi yi tihi mhaka ku ve ri vona president leswi endla nga ri ku vona swin'wanyana leswi swi va lwisaka khalanga ni la ku mi byela tiyisi now ni lawani a vona swin'wanyana i mhaka ya corruption ya ku endlekeni a Capricorn kumbe a Polokwane a ku na ku kumbexani va nga va kha va ringeta ku pfuna faction yin'wana ka ANC la Limpopo hikuva van'wani va komba ku tatana Mpe va le ku yimeleni ku la ku i un'wana wa lava yimisaka voko ku hayi na swi lava ku kumbexani nga va mi tshama xitulu va vandla leri se ivi ku langutiwa ku EFF yi le ku tirheni hi matimba ku lwisana na leswi venge i vukungundwana na hinkwaswo sweswo swi khumbaku kulukumba loyi na ya yimisaka voko ku a nga lava ku va mutshama xitulu khalanga swi va swi ri very much low loko mi nghenisa ka ti-faction ta ANC ku hina hi support faction yi ya ANC hina hi support ANC ene ku na faction leyi hi support-aka ANC mara loko vanhu va endla corruption ivi hi va khalima se va ta ku hi support-a faction leyi n'wana va lwisanaka na vona leswi a va lwaka a va lwi xi vona khalanga va dlayana hi xi vona it's fine mara hina hi nge mili ku vulavula hi kombisa leswaku ri whatever whether wa contesta u yimisa voko a swi hi yini u contesta kwele ka ANC mara eku sweswiwani i ku u le ku rhangeleni ka mfumo u le ku tirhiseni ka mali ya mfumo hi ku sofa that's why hi kumeka hi kha hi lwisana na swilo sweswo a hetseleni ni pfuna ni ku twisisa ku loko mi languta position ya n'we tani economic freedom fighters leyi mi nga yi hlamusela sweswiwani ya vanhu vo huma matikweni le handle yi hambana kumbe yi fana kwihi kumbe yi lwisana kwihi na leswi tatana John Mpe va nga swi endla loko va thola khampani leyi n'wina mi hehla ku i ya matiko le handle maxi khalanga ni kombisini leswaku ri ntirho lowu vanhu lava va nga tholeriwa vona khalanga mi ta fisa ku handle ka tikhampani leti developku John Mpe a tholi na senior manager loyi a nga chava ku na ti-senior managers ku na vanhu vo tala ngopfu va tirhaka timasipala sweswiwani ku na vanhu vo tala ngopfu va nga na tikhampani leti qualifyaka ku tirha ntirho leyi hi vulaka so hi ri why va kumeka va nga tholi vanhu va le South Africa va thola munhu wa le handle you know why khalanga John Mpe wa swi tiva leswaku loko a thola munhu wa le handle u lava n'wi controla a tirhisa yena ku yiva because munhu loyi a nge vuli nchumu because u huma handle u ta n'wi tirhisa ku kuma ku va kha a yiva wa swi tiva leswaku vanhu va le South Africa va nge pfumeli ku va va endliwa leswi yena a nga hleta ku endla swona that's why a endle swilo leswiya that's why hina hi ku swi nge koteki because a swi tiva leswaku ri a hi mhaka ngopfu ya ku munhu loyi wa le handle ngopfu a swi tiva leswaku u lava ku endla yini munhu loyi wa le handle u lava ku a n'wi exploita so mara a tsholi vanhu le South Africa le leswaku a nge va exploit hi nchumu muhaxi ene xin'wanyana lexi mi xi vulaku khalanga ku na mintirho ni kombisini ku na mintirho a hi tekeni South Africa you know ku hi xota ma-doctor you know ku hi xota yini ku na mintirho leyi hi swi tivaka leyiwani ti-scarce careers leti a South Africa hi nga ri ku na tona hi lava ku pfuna kona ni nge complain ku hava mulanga ta ku va hi tekela mintirho okay loko u tekela mintirho okay tana mi ta tirha a va kona vanhu so hi swin'wana leswi vanhu va fanele va hlaya kahle EFF na manifesto ya EFF ku ri hi vulavula hi va nga yi cinci va fika va hi khota kun'wanyani ivi va fika va vulavula swin'wanyana ku hina ve ri hi lava vanhu va le handle va ta tsala South Africa ku ri ku vanhu va le South Africa va ri kona a hi swona ene a leswi EFF yi yimelaka swona hina hi ri a ku thole vanhu va South Africa va tirha because mintirho yi le kaleni unemployment rate yi le henhla swinene especially a Polokwane khalanga a hetseleni ke loko ni vona nga ri ku mi hlanganale na vanhu van'wana laya machi loku ko tshika ku va na swin'wana hi ku hi lava loyi hi nga ta n'wi byarisa vutihlamuleri i ya mani vanhu i wa n'wina na vaaki kumbe wa n'wina na minhlangano yin'wana ya tipolitiki xivilelo lexi nga kona sweswiwani i xivilelo xa vaakatiko hinkwavo va le Polokwane mara hi mhaka ku ri nkarhi wun'wanyani a swi lavaka munhu loyi a nga ta rhanga mahlweni a ku laveka munhu loyi a nga ta coordinator a convener this match EFF hi yona yi nga teka xiboho leswaku yi rhamba minhlangano leyi n'wanyana ku a hi yini hi ya lwisana because ku va ku unemployment rate unemployment rate ya EFF ntsena i unemployment rate ya munhu wa ANC loyi a nga ri ka faction ya John Mpela a nga ta nga thoriwi ya munhu wa DA ya munhu wa SACP ya munhu wa tiphati hinkwato leti nga kona MK and everything but now we are saying community yi humile mara i EFF leyi nga ku rhangeleni ka Bismarck that's why mi voni na xitatimende xa hina leswaku a hi yeni hi hela ta memorandum tanani hinkwenu ene hi tlhela hi byela vanhu a va ti na ti-CV because John Mpe u toloverile ku loko vanhu va tele a va ya ku mi thoriwini va va nghenisiwa ka masipala vanhu lava nga kona swona va ti na ti-CV namuntlha a va tholi because hi leswi a tirhisaka swona yena a nga landzeli ti-processes ta masipala ku loko tlheleni na milawu swi tele ku swi endleni mahaxi loko a yi minkosini a fika tirhisa vana ku n'wina mi nga lavi ku yini se mi thoriwini le ka masipala what is that
no ni mi twile ni vona placard yiku John Mpe must go ivi yiku EFF le henhla ni mi twile khalanga I cancel swinene ku va mi te na tlhelo rero hi ta twa ku march wa n'wi wu fambisa ku yini u fikisa swikwini makumu inkomo Isona khalanga Nkosini. inkomo Dunani Baloyi va suka ka Economic Freedom Fighters a Limpopo tanihi xirho xa huvo endla milawu va kha va vulavula hi march lowu nga le kweni mahlweni edorobeni ra Polokwane sweswi va march va fikile ka masipala hi ku loko ni vulavula ni kutani va laha mahandleni ya xitarata xa Landros Mare na Thabo Mbeki se va kwalaya sweswiwani se swi vula ku n'wa mi nge ya ku Polokwane kumbe mi nga le ku ngheneni Polokwane tivani leswaku ku nga va ku ri na switarata leswi nga kavanyetekaku loko ku ri na march wa muxaka lowuwani hi ndlela yoleyo va sukela kwala a phakeni yi nga la tlhelo ka SABC ivi lavaya va ya ze va ya fika le a ni tivi mi ri yini n'wina hi valava ve le ku machini va Economic Freedom Fighters na vaaki va Polokwane lava vilerisiwaku ka swin'wana swa koho kungundzwani timhaka ta ku va hakerisiwa mati lama va nga ri ku makumeni gezi ra durha sweswo swa ku taniya se n'we mi ri yini hi ta twa n'we kumbe angula mi ku yini n'we swi mi khumbaka la Polokwane ku na van'wani va nga te siku rin'wana kha ni vulavula na masipala wa Polokwane va ku na switarata swinene timboni te le switarateni ta ha lunghisiwi la dorobeni kwala va Bendo kumbe Bendo kwala ama va swa lunghisiwi switarata ku lo timboni ta le switarateni ku lo kambe ko va ka ni mani le ka xiyimo xa ku tisa mavonelo ka na xiyimo xo tisa mavonelo a ni ta mi byela leswi mi ni swi vona ku la dorobeni ra Polokwane loko ni swi pimanisa na malembe lama nga hundza hi mpfhuka ni fikela hi lembe ra 2008 se hambi swi ri tani a hi mi tweneni n'wina ku mi ta angula mi ku yini ka mhaka yaleyo kasi loko yi ku hafu ku bile awara ya 12 hi laha hi lava ku bula hi timhaka letiya ti khumbaka bail na ku aleriwa ka bail ya nkulukumba Molefe n'wamabindzu na n'we mi vona yini ka timhaka ta tala tin'we mi nge le ku landzeleni na timhaka ta nhloko ya xikolo loyi a nga tlhaviwa a kha ringeta ku lamula nyimpi laha Roodepoort ya machudeni va kwatele yini hi ndlela yaleyo vana va xikolo kahle kahle va kwatele yini hi nkarhi wa hina no baka biwa a wu takula n'wana wa xikolo a hundzuluka a tsutsuma ya kaya kharila swiri va kwatele yini kumbexani hi nga bula na hi yaleyo na hi nga rivali na liya ya timhaka ta ku na xiphiqo xa NSFAS muchudeni n'wana henhla ku leswaku u hetelele na yena ku hetelela a teka vutomi bya yena hikokwalaho ka ku va NSFAS yi kha yi nga n'wi hlayisi ku ya hi laha a languteka kona ta ri teka riqingho rero kambe sweswo a ndzhaku ka leswi u kayelele eka Afrika wa vulavula ni ve victim ya theft ka mehe ni supply ya muganga hi mati ku na mali un'wana wa matimba la kwala hina a nga rhumela vanhu ku va loyi a endlaku the same business ya ku supply vanhu hi mati la mugangeni u ni yivele epompo ni vuya ni ya report case emaphoriseni eventually maphorisa after ku va maku na matimba mali loyakulu va ku za ku ri va ni pfulela case swi ze swi boha ku ri ni hlangana na station command eventually va yi pfule case ku yiwe ka mali loyi va fika va yi kume nhundzu hi tekiwa hi police station a ni swi tivi swa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yi mihandle palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kambe hayi vele ka yona mhaka leyi vele ku va pfuneni kumbexana u nga ri khale ta twa ku swi fambise ku yini hi ndlela leyo 0860 002543 xitlhangoma hi loyi nhleka fika ni sa vona Botpet na vayingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika wa vulavula enhlekani ni swi hleketi ku tola a wu nge tiku a mi ri ku machini hambi wu fambe njhani machi kambe a ni swi tivi ku tele yini namuntlha tana na to namuntlha lexi nga ni tisa laha amahlweni ka palamende leyikulu ya rixaka Botpet hi leswi swi vulavuriwaka hi nhlangano lowukulu wa mathekisi wa Afrika-Dzonga leswi laha mina ni nga yima kona ni nga tshama kona na ndyangu wa mina hi swi vulaka mavunwa mo basa mango yo tlanga ndza rivaleni loko vona va hlamba mavoko va n'watseka va ku a va tivi nchumu hi leswi endlekaka la mapatwini ya tiko ra hina ra South Africa
loro swi vula ku a hi varhangeri va kahle aka rixaka loko va nga swi tivi leswi humelelaka la mapatwini ya hina ya South Africa. Leswi ndlaku ku ni vula leswi i ku ri vanhu lava va hi khutuzaka va mukhutuzi lava hi khutuzaka la mapatwini lava hi chichaka ka swigolonyana swa hina swo swi ngo tihlanganisela ku hi ta kota ku tekana na vaxaka ya hina na vamakoni wa hina hi ya makaya va nga ti tumbetangi va yo tlanga ndla va kha va famba hi timovha leti nga tsariwa ku taxi patrol ya ka mani la ni nga ta ka ni nga vuli ku i taxi patrol le kwihi mara ku na timovha leti nga tsariwa ku ti-taxi patrol te le kwihi leswi ni nga koteki ku swi twisisa la ni nga yima kona ku kahle swimovhana leswi swi tsariwa ku taxi patrol swi tirha yini. Ena na hala ku vutisa sweswo mina ku kahle swi tirha yini loko ku patrol swi va swi kha swi famba swi ndlayini la patwini leri kun'wana va yimisana timovha a ni swi tivi ku va kuma ku matimba ya ku yimisa timovha loko yi ri ka taxi patrol va se i ri traffic office. Ni tshame ni nghena kwala Botshet ni bula na n'wina ni ku na xigurupani xin'wanyana xi yimaka laha ka bus stop ya ka Sekgopo before i fika ka xixopana xa xo xavisa swakudya ni nga ta ka ni nga xi navetisi ne xi yima na ma-traffic officer laha ni nga koteki ku swi twisisa ku ri vuxaka bya ma-traffic office ya South Africa na ti-taxi patrol byi le kwihi fike njhani training ya kona ya ku va taxi patrol yi le kwihi. Yeah. Because vakulukumba lava a va loloku i ri ka middle lane la ni fambaka kona sweswiwa i 4 lane la va nga ku pfala ka middle lane ti yima clean. Ivi ku va ku vangeka ntlimbano wa timovha swi nga fanelanga. Ivi Santaco yi ta yima amahlweni ka hina yi ti basisa yi ku yona a yi tivi nchumu hi leswi humelelaka la mapatwini i swigevenga va swi tirhisaka vito ra vona as loko ku ri mina na ndyangu wa mina ka swa mathekisi ya South Africa hi humile ende hi nge he fambi hi swona na vaakatiko va South Africa na va vona va karhele that is why va yime hi milenge a lokixini rikulu ra la South Africa ku nga Soweto va kombisa ku ri vona na thekisi a ku na lexi va hlanganisaku Santaco yi nga hi mamisi tintiho yi hi fanisa na vandla leri fumaku ku loko swilo swi bihile va ta ka va tivi nchumu a hi heleleli kwala ka ku Santaco hi swi tshika leswi ka hi ta vuya hi swivulalu swi ku ri wa ni ketsini bune va vuya va ri va ta teka vutihlamuleri ka boti loyi a nga hundza misaveni va teka vutihlamuleri njhani ku ri ku ve ra va tivi nchumu vutihlamuleri lebyi va byi tekaka va kha va nga tivi nchumu va kwatisa Botshet makulukumba lawa. Ni mi twile butamina a hi koveni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ivi kusuka kwalano hi ta dzika ka hi twa ku miri yini n'we hi timhaka leti hi bulaka hi tona nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba-ndlela hi ku tisela vona t kusuka studio 2 nhleka Bloemfontein, Musina, kuyafika e-Bay3. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, makomba-ndlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ni ve victim ya theft ka mehe. Ni supply muganga hi mati. Ku na mali un'wana wa matimba la kwala na a nga rhumela vanhu ku va loyi a endlaku the same business ya ku supply vanhu hi mati la mugangeni u ni yivele epompo ni vuya ni ya report case emaphoriseni eventually maphorisa after ku va maku na matimba mali lwakulu va ku za ku ri va ni pfulela case swi ze swi boha ku ri ni hlangana na station command eventually va yi pfule case ku yiwe ka mali loyi va fika va yi kume ngopfu hi tekiwa hi police station a ni swi tivi swa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yime handle. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Na kwala loko ro pfuka nampundzu a ku ri na vumani ro titimela sweswi
No timanya kwala xindutanini xin'wana xo ka xi nga pfuni nchumu xa bilomu ra hisa ni endlela ku ni ta belo yin'we ni te ni tshamanyana a le ndlwini ni ku ni la ku yingisela Afrika wa vulavula ni vheni ku ni to pfula fastere ni ta n'wi twa ni ri kwala xindutanini ka hisa n'wana hayi ku swa matlangwana na mahanyelo wa kona loko ku suluha swi swi twala ku le ku hiseni. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Nongana ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela lavawani i veri kokwani Mamayila na veri ka Malamulele veri ka hisa kambe lexi ni tsakisaka ka leswi a va kha va vulavula na un'wana se un'wana a ni rhumela hi laha Afrika wa vulavula yi kandziya koho hileswaku yi ndlaku na loko munhu a lava ku suka ya a handle a twa ku hayi a swi olovi kokwani Mamayila ni khense ngopfu ku va mi ni yingiserile ni khensile swinene yana mahlweni mi yingisela Afrika wa vulavula timhaka ta tiko leti hi lava ku twa toho se hi leti timhaka leti hi vulavulaka hi toho mi yingisela Munghana Lonene FM timhaka ta bail timhaka ta NSFAS timhaka ta vuhlayiseki xikolweni na timhaka toto leti hi bulaka hi tona nomboro ya le ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 ta kota ku twa ku tlhelo ra wena ra mhaka ku nga va ku ri rihi xitlhangoma hi loyi ndleka Ayi minjhani? poto mina hi pfukile minjhani n'we Hi pfukile. Ntlhanu ya futhi le ya NSFAS leyi. a hi vulavule mata leswi nga humela a swi nhlamarisi hikwalaho ka NSFAS hi mhaka ku ni foni siku rin'wana mantsundzuka so NSFAS yi ndle problem nyana hikuva yi nga vulavuli na vachudeni ma swi twisisa nyana hiko mini le UNISA UNISA loko i register loko i register hi first semester a yi pfumeleli ku i register ti-module ta second semester so NSFAS bona va ta na new policy ya vona leyi va fika va ku loko i register hi first semester i register ti-module hinkwato ta lembe hinkwaro leswi lako ni twisa ku loko va ndla policy yaleyo swi vula ku a va va includangi ti-stakeholders letiya tin'wana ku nga ti-university na ti-college hi ku loko a vo va includa loko va ndla policy liya a va ta va swi tivini UNISA va cinca system ya vona ku loko hina hi register hi kota ku yi pfumela system ku hi register ti-module ta second semester leswi nga humela swihlamarisi va fe va cinca kahle i problem ka vachudeni swilo leswi nga humelela ni la ku ti vutiseni ku nga va ku ri yini xi ndlaku ku xiyimo lexi tshama xa ha ri tani xi nga cinci ku nga va ku ri ku vanhu vo tsandzeka lava va nga ka NSFAS kumbe van'watipolitiki vo ka va nga la ku yi susumeta ku ringana swi nga swi ri hi kambirhi lava ka NSFAS va nga va ri ku tsandzekeni na lava tipolitiki a ve le ku susumeteni hi mhaka leyiwa ku kota ku lembe leri nga hela swi ve kahle nyana mara lembe leriwa ku fika ku va na ti-challenges leta so ene leswo ka swi nga twiseki hi ku vona ka mina NSFAS a yi se yi improve ti-challenges to fana ta so a ti se ti nga ha vi kona ka NSFAS hi ku nkwama lowu i khale wu ri ku existeni so ti-problem letiwani a ti se ti nga ha ri kona se ni ka va vuyela ndzhaku kahle hi ku ya hi mina a hi hetseleni a ku fana ku ndleka yini NSFAS a fe loko va ndla ti-policy ta vona ku karhi lowu taku va include ti-university na ti-college ku hi la ku ndla nawu wa so wu ta va wu ri kahle kumbe wu ta va wu nga ri kahle ivi lava va swikolo leswin'wana va ta kota ku va na input va ku hayi leswi kahle na vona hala swikolweni loko va kha va ndla milawu ya vona va ndla milawu va kha va tiva minawu ya NSFAS ma swi twisisi ku swi fambisana swilo leswi lava va nga fika va ndla minawu ya vona lava va ndla minawu ya vona se swi affecta machudeni ma swi vona nemetweni botome nemetweni hiswona inkombo botome na akhetsa swinene 0860002543 makumembirhi nharhu timinete ntsena ku phela awara ya 12 a ni swi tivi ku ndleka yini NSFAS yi ri ku vekeni vanhu vo tala hansi ka ntshikelelo kumbe vanhu vo tala ni ndla xihoxo yi le ku vekeni machudeni hansi ka ntshikelelo leswi ni nga swi tiveki ku n'wina mi tirha ka NSFAS mi tlela byi khomake loko mi kha mi languta xiyimo lexi mi vekaka machudeni ka xoho kambe ke hi la ku twa n'we ku mi ri yini nomboro ya le ya ntolovelo 0860002543 un'wana mi yingiseri khomi yin'wana mhaka hello hi nhleka enhlekani both na vayingiseri a he bote nkulukumba Baloyi Dunani hi va twile va kha va vulavula ni tsakisiwa hi xivutiso lexi mi nga va vutisa mi ku a hi n'wina vanhu va EFF mi nge a ku pfuriwe ti-boundaries ku
vanhu va nghena hi ku rhandza. Se namuntlha loko mo vona statement xexo ku na ku hleketeleriwa ku xi nga va xi ri xona lexi aka general election leyi nga hela xi nga va tekela vavhoti. Se va ringeta ku tumbela hi ritiho va ku vona a ve se tshama va vulavula hi sweswo. Loko mu ku vanhu a va ngheni ku nga vi na tibodara a mi vuli ku loko va nghenile mi lava ku va ya tirha kwihi vanhu valava, ku komba ku na vona hi vona lava a va karhi va chavisa mfumo ku ri mfumo wu pfumelela vanhu va kota ku nghena laha tikweni ra hina. Se xin'wana lexi hi faneleke ku va hi xi langutisa sweswiwani ku na vanhu ku vi na conference laha nkulukumba luya a nga fika a wina, laha ku nga na vanhu lava va nga endla machi ma wu tsundzuka machi lowu va nga wu endla va vona ku a wu na ntikelo. Se va ya hlangana na vandla rero ra EFF va endla machi leyi va nge le ku yi endleni sweswiwani, leyi va ringetaku ku va lahlekisa vanhu va ku tisa ni ti-CV andhaka loko va byeli va kha va pressurize mfumo ku mfumo wu fanele wu pfula tibodara. Vona va believer ka Afrika ku un'wana na un'wana la tshamaku la Afrika u fanele a kota ku nghena a huma. Se kambe ku believer kwaloko mi vulavulaka hi kona a ku vi va ku nyike ti-qualifications a ni ku va kha va qualify va ku hina hi vuli ku munhu a nga ti la a ri nga ri na maphepha. Hi vula ku vanhu lava nga na maphepha va pfumeleriwa ku ta Afrika-Dzonga. A va nga vuli sweswo na ku a ku nga ri vona yimanyana na ku nga ri vona ntsena lava a va vulavula hi timhaka teto ta vanhu va le vo huma matikweni ya le handle, na vanhu vo fana na va Gayton McKenzie va Patriotic Alliance, na vanhu vo fana na va Herman Mashaba va Action SA na va vulavula hi swona. Kambe na va loko kuma tivhoti leti ta ku mi nga zemi ku hey hi leti tivhoti hi mhaka ya ku hina hi vulavula hi leswi. Se kumbexani ntila lowa mu wu tirhisaka wa ku va nga va lahlekeriwe hi tivhoti mhaka ya kumbe hi wona. Mina lexi ni lava xi ni hlamarisaka Buthet loko mo langutisa representation ya EFF andzeni ka masipala wa Polokwane ingaku hi yona yi antswaku ku tlula ka timasipala to tala la Limpopo, mara a hi se tshama hi va twa hi ku ni believe ku tikhanselara letiya ta vona a ti lo tlela vurhongo hi ku loko ku ze ku thoriwa tikhampani swi ya khanseleni, khansele yi fika yi swi approve. Nkarhi lowun'wani vona a va ri kwini loko ku veni sweswiwani vo tshuka va humelerile? Why va nga swi vonangi ka minkarhi leyi nga hundza? Hi ku loko mo langutisa ku ri kumbe John Mphelo ku a vulavula u ri swilo leswiwani i khale khampani yaleyo yi kha yi tirha Polokwane na yena na loko a nge se nghena a va meyara khampani liya a yi ri ku tirheni. Kambe ku va khale yi ri ku tirheni swi vula ku swi endla ku yi va right? A swi vuli swona, mara hi lava ta kombisa ku ri ma vona timhaka ta conference leyi nga va kona ne ku na vanhu lava lavaka ku tirhisa conference ku va kota ku lwa na vanhu vo karhi. Swi sweswo na loko mi swi langutisa na swihehlo swo swi nyikiwaka vakulukumba Bioscope na Makamu na Premier swa fana. I vanhu lava nga tiyimisela ku ri vona va fanele va tirhisa tindlela tin'wani ku va kota ku wisa vanhu lava va nga wina ti-conference. Se a Polokwane leswi va rilaka hi swoho swo fana na ku durha gezi, vukorhokeri byi le ku fambeni kahle, mati vanhu va le ku beliweni va nga ri na wona makaneta swona. Mi nge ni nghena kwalaho ma vona loko va ku na ti-IDP ku huma titherifi leti vanhu a va fanele va nyikiwa opportunity yo va attenda va fika va swi kaneta swi nge se za swi pasa ka khansele. Se loko mi swi tshika swi pasa ka khansele ivi se mi ya bahuwa hi swona swi tika ngopfu ku swi tlheriseriwa ndzhaku, mara swona swi fanele ma vona loko va ku mati ma durha ku na vanhu lava va kumaka gezi ra mahala lava va nga tirhiku Buthpet, lava va nga indigent. Vanhu va lava mfumo wu va byela ku tana mi ta tsarisa ku vona va kambe a hi tseleni loko mi languta la Polokwane mi vona yini n'we? Mina loko ni langutisa Polokwane no vona ku ri hi mhaka ya ku va se hi kha hi ya ta nguva ya tipolitiki switereke swi ya ku taleni Buthpet. Un'wana na un'wana u fanele mara ni vula ku loko mi languta vukorhokeri a Polokwane i xivutiso xa ni vutisa xona mi vona yini n'wina Polokwane? Mina vukorhokeri byona byi fanele byi nge vuli ku byi ringene byi fanele kumbexani yimani mi olovisela mi tshama Polokwane? A ni tshami kona mara ni ta ngopfu kwala Polokwane. Ya kumbexani
kumjana ngumfambi Thabo Mbeki the veteran Kesile 08600025 anivuli ku ndomkwani starta sifana Thabo Mbeki anivuli so novula ku lava nga va ku ni loko mi la ku vulavula timhaka ta Polokwane vulavula ni tona mhaka ku mi tshama kona hayi leswo hindi kona kumbe ku ta a ni n'wi nga mi ya ka sales house a ni vuli mhaka ku vhengelela ra ha ri kona mi nga n'wi mi tseka mi ka benani ya Polokwane ya ka sales house masivo se kumbe mi ya ka town talk se loko mi ya ka town talk vutomi mi xava mi tlhela se a swi nge fani na lava ngo tshama kona masivo kambe hambiswiritano a khensa swinene loko mi tena tlhelo ro lero 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi amukeleni n'wana mingiserilo inhleka ni mamukeleli ka Munghana Lonene FM inhleka hayi minjhani buta mina hi pfukeni n'wana minjhani hi pfukile mina hi ku ri ni tshama la aka masipala lowu ni kombela ku khumba swintsanana na ka leya municipality ya hi n'wini lava ku n'wina ngopfu loko mi lava ku vulavula hi masipala Bootpet vanhu vo tala va kha va vulavula leswi humelelaka laya ni kombela ku vutisa something a ni sweswiwani ku na hi Poppy Act leyi nga na yona leyi tirhaka sweswiwani nawu wa kwala South Africa va ri ti-Poppy Act mikama n'wana a wu fanelangi timhaka ta information ya vanhu u yisa hala nayo Bootpet ka la ka masipala wa Polokwane ku na corruption yin'wana nti ya ku fika kwihi number 1 tikhampani Bootpet leti tirhaka ku famba ti hi bila mati tikhampani ti fambaka ti bila mati ti tima magezi ti endla ku ti-service ta municipality leti ti fambaka ti hlaya lan'we mi tshamaku koho ku ri lani wanhu wa kolota na yena i tikhampani ta ku huma handle Bootpet ni byeleni loko mi ta mi ta teka information ya vanhu va le tikweni ro karhi or ka location yo karhi suburb so karhi yi tirhisa hi ti-foreign national va famba va swi tiva ku ri Phet u tshama la mani u tshama la mani u tshama la ku ri vona va famba ku va hi bila tikhampani ku na loko mo google kwalani mi cheka tikhampani leti ti tirhaka la ka masipala Reno Tax, Capo Tax, what tax, Telela Tax, TEX hinkwato ta munhu wa ku huma Zimbabwe va ri Tenashi loko mo cheka tindlu ta ti-RDP leti akiwaku hinkwato Bootpet na tindlu ta vanhu va ti-military veteran na yina ku aka khampani ya ku huma Zimbabwe xana a hi na vanhu lava nga ta endla swa ku fana swa ti-electrical va nga ta endla swa ku fana na ku aka ka construction va nga swa ku fana sweswo loko mo cheka ti-Apollo leti nga nghenisiwa hinkwako loko mi ta before mi nghena Mall of the North exikolweni xa Northern Academy ka left mi ta vona ku na Apollo light loko mi drive hi Dendron Road after social garage laha ku na Apollo light u ya vu thula Apollo light ti-Apollo light tete hinkwato a swi le ku tirheni mara ti vekeriwile hi nge munhu luyani mina ni member ya ANC mi ni twa kahle ni member ya ANC mara loko swi ta fika kwalani ku ri a ta endla swa ku fana sweswe hina hi fanekele hi famba hi bila hi vanhu va le handle va swi twa ku ri balo yi tshama kwini or khoto tshama kwini va tiva na ti-address ta hina vanhu valava va khoma information ya South Africa wa swi le ku hi hlupheni sweswo a hi hlupha swinene kambe loko va na tihlengeletano loko ka hetsela loko va na tihlengeletano ta ti-IDP na yinini a mi loko mi ya mavula sweswo Bootpet ya ngopfu John Mpeli wa arrogant swinene munhu luyani a nga ku pfutseki loko mo cheka ka ti-clip tin'wanyani va huma kona le mikama loko a ku languta vona ku nga ri ku la ta vulavulanisa vo to byira ku tshama hansi ma swi vona a nga kahle nkulukumba ya problem yena u na nkanu ma swi vona a ve le ku ndleni ka swona le ku hi tikiseleni va hi tikisela swinene wa hi tikisela nkulukumba luyani ni tshame siku rin'wanyani ni fonela van'wanyani na n'we ni mi fonerile no rivala ku ri lembe rini ka personal number ya n'wena a sikima a vulavula leswi swikoleniwa ku Ramahloti va twa ku yini a ku ya QT yi le ku fambeni ya Giyani ya ndlula yi suka kwalaho n'wina mi le ku tleleni ka nkama lowu a va vitane na ti-property practitioner ku nga vo hina na vo manimani va ku n'wina vanhu va na Limpopo sungulani ku endla mi va na ti-rental na yinani ku ta akiwa medical school ku ta akiwa this and this la Polokwane hi ta lava ti-proper ti-student accommodation a ta va vanhu va le handle va ta fika va ta mi tekela mintirho
kambe ama swi vurisanga swona leswi nga ni byerisa swona because a ni kha ni swi lavile ku swi landzelerisa kambe ni ri hava vumbhoni leswi a nga swi vurisa swona hi TUT i te yini leswi mi nga mi byerisa swona leswi a nga vula swona i ya ndlulele machanganini yi mi ndlula mi ri kwala va ni ndlula la Polokwane man twisisa swi nga ni khomi kahle loko munhu loyiwani which means he's not happy loko TUT yi famba yi ya Polokwane and a Polokwane yi kona la Polokwane ni yi kona Polokwane u lava ye kwini u lava yele yena tshama ku kona le kona kwala tshama kona ka Mlepo Nemetri maswona wa ihlupha nkulukumba loyiwani man hayi wa ihlupha hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na xona xi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona enongona ku Afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM akomandela mi twi ku mina mi angula mukwini mu twini n'wana mingiseri etena tlhelo rin'wana hi rero lo vulavula leti mhaka ta Polokwane ta masipala wa Polokwane mfane loko ma tshama ko swanyana kambe timhaka ti tele leti ti khumbaka leti hi nge hi vulavula hi tona mutla yin'wana hi le ya bail tatana mulifi va yi kumanga bail hi mhaka ya ku va nga tisanga swivangelo swa leswi ku ya hi judge Boshoff a va fanele va tisise swo hi ndlela le se sweswo swi va pfuxe swivulavula swin'wana se n'wina mi ri yini I am 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 7443911 mhloko ya xikolo u tlhaviwile hi n'wana a ndzhaku ka a ringeta ku lamula loko ri ku himpela a ringeta ku lamula hi ku ni le ku tivutiseni ku n'wana wa xikolo na yehe i va lo dya yini loko a za a tlhava nhloko ya xikolo va ri ku lamuleni n'we mi ri yini 0860 002543 ndzhaka leswi Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u ka u nge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela enongona ku Afrika wa vulavula ile ka munghana lonene FM makombandlela xana wena n'wangulo wa wena u ri yini comment timhaka ke hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula un'wana mingiserelo inhlekani Petkala ngampukeni epfukeli boto minjhani n'we mpfukeni a khensa swinene boto mi exikalaviti kwala Polokwane enkombote hi la ku vulavula hi ta kwala Polokwane ya ku vulavula ntiyiso nkulukumba loyi a nga ku huma i vula swona portrait loko corruption yi tele la Polokwane xo sungula lexi ni nga mi kombisa swona portrait hi timhaka tetiya ta ku hila hi swa mati na yina laha mina ni tshama kona Bedford a ni tshama ni vona munhu a nghena a ta cheka xexiya xa meter reading because ku va ku ri na gate loko munhu a fanele a nghena i fanele a pfuleriwa gate a nghena a kota ku cheka mara bili ya ta portrait ya kombisa ku ri mati yi tirhisini ku ri va cheke nkarhi muni ku temani rini a ni swi tivi portrait wo hlamala loko i n'hweti yi hela statement swi ta vanhu valava vo hundza nkarhi wun'we vo fika va veka xipapilani kwala gate-ini ku ri i hundze nkarhi muni a wu swi tivi portrait a ni ngo loko i fanekeleke i ta bila i fanele i gongonda a jarata ra munhu va ku pfulela ivi i ya laha ku nga na xixiya ya fika i cheka ku ta ku va tirhisa mati yo tanihi kwini mara i to hlamarisa hi statement portrait kasi vanhu va kona nkarhi wun'wanyana loko i va xaweta a va ku twi hambi va rhuma munhu hambi i ta ku i va le kwini vanhu valava ma swisisa tanihileswi nkulukumba loyi a nga vula ku va va kha va teka information ya vanhu va hina kwala South Africa va nga ri va la tikweni
ma yi vona hi va hi fike njhani ka xiyimo xexo mara hi va hi kha hi kayivela yini ti-meter reader lava va nga fika ku va vulavula Xitsonga, Xipedi na Xivenda hi va hi kha hi tsandzeka sweswo loko hi fanele hi teka vanhu va matiko ma le handle hi ya kwale aka corruption a hi ku tsandzeka khampani leti tivaka ti karhi ti endla sweswo a hi ta tiko ra ka hina i ta vanhu va matiko ma le handle ku ri kombela tikhampani leti a nga ti vona Botpete ni ti tiva kahle Botpete ni ti tiva kahle ivi ni tiva na ti-owner ta kona ku ta ku i va mani na va mani Botpete lava va endlaka sweswo ma swi vona xikombiso xin'wana Botpete langutisani timhaka ta ti-street light ti amukamba vulavula hi tona Botpete mina ngitsa kusuka a hi nge mi teka ndlela leya ya ku ta hi hala Buruwana la Mgonya ingaku mi ya a tlonihile i xinyami la Botpete a ku na yiti la Botpete loko mi famba eka masiku la Botpete a mi voni nchumu wo hlamala munhu a ta humela kwala kusuhana n'wina ani mo infrastructure yaleyo yo onhiwa ku onha n'we vaaki na vanhu vala a hi yena Botpete hi ta ku yi Botpete loko mo langutisa ku nga va ka ku onha vona ta ku khampani liya tikhampani letiya to helela hi tax letiyani ku ta tlhe ku va tona ti ta ku ti ta ndla yini ti ta tirha Botpete because loko mo langutisa mi kuma ku chairman ku yi hela ya 3 years ku tlhe ku renyiwa tona futhi Botpete leti nga ta tlhe ti ta endla maintenance langutisani hikwalaho loko ingaku mi ya ti-stadium Botpete bridge leri ya marivota ku endleka yini Botpete rona mali ri yimini mara se ku sungule xikontiri Botpete lero swa kona swo tsovatsova Botpete ku ri hi lero mi nga swi twisisi kahle Botpete ta ku endleka na yini ma twisisi mi vula leri nga laha Nelson Mandela Drive hi ri bridge ya Botpete ri endliwile ri fika ri tshikiwa xikarhi ri yima sweswo a ra ha endliwi nchumu se ku sunguriwe xikontiri Botpete lexi xi sukela kwala lexi nga mpfuli xi hi khomeleta ku fika emintirhweni mi fika late almost every day na loko xikontiri lexi ya vona xi endla minkarhi ya xikolo a swi haparini a swi antswa va ta sungula nkarhi wa xikolo swin'wana leswi nga pfula hambi va ta komba hina ta ku ri ku busy a Polokwane kumbe njhani na ma twisisi ende swilo leswi swa hi frustrate Botpete kwa mantiyisi corruption leyi nga na Polokwane Botpete yi tele ngopfu loko mi jika hi patlela ro ingaku mi jikela a 44 magoji ntsena Botpete patlela ene va ri tiva era khale Botpete a ku fambeki Botpete kambe 44 hi ku hi le ka leriya ro ya masirheni lama makhale yes mi tshame ri vona kwala Botpete ku ta ku magoji lama nga laya ku ta ku endleka lani Botpete a fambeki Botpete Polokwane kahle ku ndisi Botpete corruption leyi nga kuna ka man'wani Polokwane a yi ri himpela yi ri progressive swi ti komba ku swilo swi ya kwihi byasi byi tsemiwa ku basa mani ku xana ku ri na mintlhantlho mani ku koma na mintlhontlho yin'wana leyi nga va ku yi ri koho sweswi ni ngo veta ku ni minkarhi ya yi tsemiwa swi va ka ku ri tindlela tin'wana ta ku dya mali sweswo loko vona ku famba khwatela maya mi dlivela n'wana Botpete ku bazi tikereke hansi ka misinya ya tikereke ta vanhu va lava huma kwale handle Botpete mi nge swi ta kahle ku endle wena loko wo fika dzimanyana swin'wana ku langunda swin'wana ri nge peli nga hlanguriwa Botpete i nge ri peli jami nga hlanguriwa mun'wana hi mi dlivela laha hi mi dlivela kwala mi khoma lera Matala Road mina ngi tsala ka right mina ngi tsala left Botpete ku bazi ni ku ri pa Botpete tikereke vo ka swa tikereke swi tshikeni ta mi tlangela xin'wana swi ta mi vangela swivulavulo swi tshikeni mako swa tikereke inkombo to mina ni no hi swona inkombo to mina swa tikereke swi tshikeni ku na vuyekiseri va nga vula swin'wana hi timhaka ta tikereke a swi tshikeni n'wina mani 0860 002543 na vona ka Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani Botpete mi pfukile boto wa mina hi pfukile minjhani n'we hi pfukile ingoveni Fanuele la Jim Jones ne but ya mani lava ku khumbanyana ni dlamba ka yale ya swikolo ya a xikolweni ku na ti-problem ma tiva Botpete loko ni lava ku swi veka kahle ni to vulavula hambi ni to vulavula ni nghena mhakeni a xikolweni Botpete ku cinca ka swilo leswi a swi ri xiswona aka masiku ndzhaku ku ta fika namuntlha swi cinci na mintirho ya kona loko ni langutisa swikolweni masiku lama ni langutisa swikolo swa masiku lama ni langutisa swikolo swa khale ni fike ni kuma ku vuhlayiseki a byi ri kona a xikolweni handle ka minjhekanjhekisano leyi hi nga na yona namuntlha ku vuhlayiseki lebyi nga xikolweni lebyi byi nga vuhlayiseki xikolweni byi nga sirheleliwa njhani aka masiku ndzhaku vuhlayiseki a xikolweni a byi hlayisiwa hi mathicara matikhomelo a mathicara a va tikhoma ku hambana swinene na vana va xikolo ka mathicara makhale mathicara va khale a ri bloka ri ti langutisa ku kambeni sweswi ni ya amahlweni ka n'wana wa xikolo a languteka a bohi thayi a doki na baji loko ku hisa a ri haye ka xitulwini
a va thicara loko n'wana wa xikolo a langutisa thicara a va a karhi a vona tata wa yena swa mampela swi nga kanakanisi lero a ku nga ri hava leswiya swo ni nga vona thicara ni ri vonela hansi kambe namuntlha sweswi hikokwalaho ka nkarhi lowu hi nga henhla ka wona loko mo langutisa n'wana wa xikolo mi to va hambanisa tene hi yunifomo mi ta kuma na thicara hayi tidlogele tisirhelesi na xikipa njhe na xibokatani njhe a nghena tlilasini a khopita na n'wana wa xikolo va khopita ka xilo xin'we va hambane hi tidyondzo ntsena se respect laha a ya ha ri kona se sweswiwani ku fanele ku nghenelelisiwa na vatswari kasi respect i swimbalo vhele respect a hi nge vuli ku respect i swimbalo mara ku mbala ka munhu ka vulavula mambalelo a munhu ma vulavula loko mo fika mi kuma munhu a dloke buruku yi davukile kusuka a hansi ka konto laha yi ta fika la tsolweni yi handukile yi humekeli na swikhwama kambe n'wina mo swi nyanyisa hambi swi ri tani ni mi twile loko mi ku mambalelo kumbexani ma nga va na xiave hi ku ma nyika xifaniso kumbexani xo ka xi nga ri kahle kambe n'wina a mi ta lava ku endleka yini ke hi ku xiyimo hi lexi tikomba xi ri ku tikeni xi le ku humeni hansi ka vulawuri a ku cinciwi milawu leyi yi fanelaka ku fika yi garantiya mathicara ma va garanti a xikolweni loko xi pfuliwa mathicara ma va ma ri na nawu lowu nga ta fika loko n'wana wa xikolo a ya xikolweni a fika nawu wo yini wu vuleni nawu wa kona a wu fanele ku yini nawu lowu fanelaka ku cinciwa loko ri ku wa cinciwa swi ri wu koho ku cinciwa wihi mathicara a hi sunguleni hi tinhloko ta kwalaha exikolweni mathicara a va vi na confidence ya ku va swi tiva ku ri loko va ri lahaya xikolweni lahaya va nga fiki va va na a ni twe nga ri mi te nawu a mi le ku vuleni nawu ku cinciwa nawu wihi nawu lowu nga cinciwaku lahaya xikolweni loko ni ngo tsandzeka ku swi veka mara lexi a ni ra ku kumbexani rito leri a mi fanele mi ri tirhisile a ku nga ri ku cinca a mi fanele a ku fanele ku simekiwa milawu leyi nga ta vula leswi na leswi na leswi ku nga ri ku cinciwa xi lexi nga koho papa kumbe maendlelo mo nga swi vekisa sweswo ya maendlelo a ku ma rhangi mathicara wona hi woxe va swi tiva ku okay right mo ni nyika xikombiso lexiwani kahle mi salele hi 10 second danke swinene mo ni nyika xikombiso lexi sweswiwani hi na accident principal u tlhaviwile hi n'wana wa xikolo a lamula nyimpi leyi vana va lwaku va lwela yini a hi swi tivi ku va lwela yini mi ta kuma ku ri ku na xiave kwalaya ka nhloko ya xikolo a swi tiva ku va lwela mava se mahleketelela ni khensile buti wa mina se mahleketelela a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we vula ni tirhatirhenyana na hi misava ya katsongo kwele so leyi a nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisekela tikereke ta vayisa lava va kusuka le Zimbabwe va goga swa ku basa lavaya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mkoveni swi ku yina va suka makaya ya vo a va endli swilo leswi vayisa lavaya van'wani va vo a va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku a hlangana nhloko so na talenti ya ku pfunana ya mi veka njhani yaleyo mhaka na vayisa lavaya loko u vona ya vo un'we nga hanyi laha ka vo vayisa lavaya va koho loko ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe vayisa i fike laha va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yimoxa koho se a hetelela a landza meja one le gedeni leyi se ni swi vona wa dede se ku hela ka sweswinyana andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ayi khalangani bucindana vana va sweswi khalanga va cincini swikolweni ayi tiku ri ta humelela yini kumbe i timhaka leta vana va ha xupuliwi xikolweni that's why swilo swi ri so that's why swilo swi endleka so vana va ta na mimesa na yini hina a swi nga ri kona sweswi mina ni dyondza magogwaza ni suka le a Greenville ni ya magogwaza a hi nga lwi
ani ngalo na magogwaza ani ngalo na va la khenuku loko ni dlula hinkwayo ndlele liya ndi ya fika a hi ngalo a hi twana ngopfu na sweswi hi ya twana loko ku hi vuyini hi ri ku kwala makaya ha hlangana hi tshama hi tlanga hi tlanga na tibolo a hi ngalo mara sweswi vana va sweswi wa ganga ra hala na ra hala a va twana kumbe swo swi ntombani leswi kumbe yi mhaka ra ku ma 2000 a hi ya tivi khalanga eish a hi tivi mfumo hina wu zami ku yi lunghisela mhaka leyi khalanga kumbe va ze va tisa maphorisa swikolweni inkomu khalanga mi vulavula na Jinja Fruitstone Mathosi la kahlawuni kaya ku ri Bushbuckridge inkomu Inhlekani Buttpet na muhumelerisi ana ku vulavula leyi ya NSFAS na UNISA manda ku ti-student ta le UNISA vadyondzi va le UNISA va fanekele ku next time loko ka register-iwa and then va registera both 10 modules kumbe depending ku la ku endla ti-modules tingani lembe rero and then leswin'wana swa ku u nga kuma maybe kuma sub because automatically sub u ta yi endla hi second semester so anda ku next time loko va registera a va registera 10 modules kumbe 9 kumbe 7 ku ri va ta kota ku avoida leswaku u nge registera 4 and then leyin'wana 4 ta yi registera second semester u nga tivi swa ku ta humelela yini ku fana na sweswi vanhu vo tala va jumuwile va nga ri expected ku ri va nga expectangi ku ri swilo swa sweswi swi nga humelela inkomu Inhlekani Khalanga na Ncindani ka Afrika wa vulavula na Francis kuna kula Pitori Makaunyana xivangelo lexikulukumba ti-rights leti va nga na tona vana va xikolo la kumba mhaka ya ku dlawa ka nhloko ya xikolo i mhaka yi vavaka swinene mhaka ya kona yi vangiwa hi ti-cocaine na swidzidziharisi leswi va swi dzahaka vana va sweswi loko vana va ri na malunghelo munhu a kota ku ka nga chavi mutswari wa yena kaya swi olovile loko a nga swi endleli exikolweni va na ntshikelelo wa miehleketo vana lava xikolo va sweswiwani Khalanga se a swi hlamarisi timhangu ta so ti nyike matimba lomu swikolweni se ni vona nga ku lava feyilaka i Minister of Education nga ku a va tisi milawu na mfumo na constitution ku va na vuhlayiseki lomu swikolweni ku va na kurhula hi ku vuhlayiseki a byi kona lomu swikolweni vana va nghena ntsena na ma-security va laveka ku ri va gada va chekiwa vana lava loko va nghena na yini inkomu swinene Inhlekani Buttpet ni le ka vayingiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula hi Buttpet ne loko hi ta ka mhaka ya NSFAS ya karhala hi Buttpet mina a ni ndla appeal kusuka hi January so loko ni ndla appeal va ku ni senda document ta mina hinkwato ni senda document ta vatswari lexi nga humeleli Buttpet ni swi sendini hinkwaswo ivi and then NSFAS yi ndla yini na a ni fanele ni registerini a UNISA hi January ni yimela NSFAS until registration yi pfala loko yi pfala registration last month ku nga July Buttpet ne va ni sendela message va NSFAS va ku ni cheka ka portal ya vona loko ni cheka va ku no appeal yi right so NSFAS yi nga kota ku yi ni hakele mara se already mina because ni le ka stream xa IT so and then in la tiye module so swata lembe hinkwaro ni nge yi dyondzi because NSFAS yi ta yi ta ni responda hi July because u fanele register from hi January until December a wu register a xikarhi ka lembe so NSFAS ya hi feyila Buttpet inkomu Inhlekani Buttpet minjhani la ku vulavula le ya swikolo last ni suke ni ya le vuwa khomu ni yisa xikolo xin'wana ku kwala va ku tlangeni ka bolo mara va te loko va vuya thicara na n'wana wa xikolo va landzeka bazi leri ni ri driver so lexi xi humelelaka ku thicara u kuma ka rhandzana na n'wana wa xikolo loko a rhandzana na n'wana wa xikolo va fana lava vana va xikolo va ri thicara u rhandzana na n'wana wa xikolo ku ri ka fanele ka rhandzana na yena swi vula ku a ringana na yena musi munhu loyi wa rhandzana na munhu loyi mi a fanekele ni rhandzana na yena so a ku vulavuleki eswikolweni swa ku tala hi mhaka mathicara na vana i vanhu lava ringananaku Buttpet inkomu Buttpet danka Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Ele ka Munghana Lonene FM makombandlela la kutaka advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi ka Ntsako Baloyi Attorneys la vulavula na bona la va hi pfunanyana ku twisisa timhaka leti ta bail ta bail a hi fane hi bula hi tona ku ndlela ku yini ku ndlela ku
hi ta kota ku twa ku nga va ku ri yini xi nga endla ku KT Molife va nga kumi bail ku ve a va ri ka bail loko va khomiwa na so milandu leyi lowu a va ri ka bail ka woho hi lowu nga endleka endzhaku ka lowu va aleriwaka bail ka woho. Se swi vula yini leswi ke nako loko va khomisiwe leswiwani va nga ha ri ka bail mali liya ya bail ke ka nandzu luwa wun'wana ku endleka yini hi yona ma va maka ko advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bulaka na vona ka nhlekani wa siku na namuntlha karanga nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM. nhlekani wetete nhlekani kana vayingiseri mativa leswi ni lavaka ku hi vulavulanyana kantsongo ha swona i timhaka leti ti khumbaka bail hi ku angarhela na leswi kumbexani swi nga va ku swi endle ku nkulukumba Molife leswi a va kume bail ku sunguleni va nga ha yi kumi ra vumbirhi kambe ni kombela mi sungula mi twa leswi u kayele leswi eka Afrika wa vulavula ni ve victim ya theft ka mehe ni supply ya muganga hi mati ku na mali un'wana wa matimba la kwala na a nga rhumela vanhu ku a endlaku the same business ya ku supply vanhu hi mati la mugangeni u ni yivele epompo ni vuya ni ya report case emaphoriseni eventually maphorisa after ku hi mhaka ku na matimba mali lwakulu wa ku ri va ni pfulela case swi ze swi boha ku ri ni hlangana na station command eventually va yi pfule case ku yiwe ka mali luya va fika va yi kumi nhundzu hi tekiwa hi police station a ni swi tivi swa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yime handle palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula na switoko ni mujumini kambe sweswo miri ekaratanyana timhaka letiwani a ni loko va sungula sunguleni va vula timhaka ta matimba se matimba lamawani nkarhi wun'wani a hi ma tekeli hansi kumbe hi nga ma tekeli hansi mara i timhaka ta ku hi fanele hi kota ku yimela timhaka ta hina hambi munhu a ri na matimba hi sweswiya swi vuriwa swa David against Goliath se loko se ku pfaleriwe vona a matsana ku pfaleriwa mhani luyani ku na xivutiso xa ku ri hi fike njhani kwalano ene vutisa sweswo hi mhaka ya ku va hlamuseriwini na ku why se vona va pfaleriwile and loko va pfaleriwile i mhaka iyi se ku na information leyi xotaka kwalano vutitete ku mhani leyi i fike a jikisa xitori loko ku ri i jikise xitori i te yini why vona va ri ndzeni loko vo hi hlamusela sweswo hi nga vona ku hi landzelela leya ya wrongful arrest na yinini hi ze ya kuma swin'wana hi nge jahele ku vulavula hi wrongful arrest a hi swi tivi why va khomiwile a ni vula ku munhu i yivile swi kumekile leni se swi tekiwa ivi ku khomiwa n'winyi wa nhundzu John ku na proof ya ku n'winyi wa nhundzu na a ni mi kombisa ku ri tirha hi vumbhoni lawa munhu a ngo tende ku khomiwa bote loko ri ku mhani loyi i hembini kumbe ku na munhu a nga n'wi hembela hi swin'wana swi fanele swi langutisiwa maphorisa ya nge khomi ku nga na leswi khomelaka swona swi nga va swi ri wrong hi laha ti wrongful arrest ta kona mara ku na lexi va nga tumbela hi xona kumbe lexi nga endleka lexi nga endla ku ri kulukumba lava khomiwa loko vo hi byela xexo case ya lambile switeka botet na swi tiva ku mi ya sungula sweswo n'we hi ku a ni n'wi mi kanetana ku i mani tavo best kambe i nhloko mhaka ya siku rin'wana advocate a khensa swinene ku mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na yena namuntlha ku ri na ku langutela kukulu ka magistrate wa le ka khoto ya le Alexander ka magistrate Boshoff ku kumbexani va nga n'wi nyika bail enkulukumba n'wamabindzu Molife kambe swi tikomba va ku swi tsandzile ku tisa vumbhoni lebyi byi enetisaka ku a nga hetelela kuma bail kambe kumbexani hi nga sungula ku kahle ku endleka yini hi nandzu wa tatana Molife lowu nga va fikisa laha nako leswi a va ri ka bail ke alright website timhaka letiwani ti tshama hi ndlela leyi ya so ene timhaka ta bail ti famba hi ndlela yo karhi loko ri a sunguleni va kume bail leyi still va nga yi kuma aka appeal ku va ku a na ha landzelelangi schedule ya nandzu lowu wo sungula but whatever the schedule se va kuma bail ni ta mi hlamusela swa ti-schedule but ku va ku fontela swi swa mihleketeni
So loko a khomiwile nkarhi lowo sungula tanihileswi eka a kuma bail hileswaku ku na swimbirhi leswi ku fana na namuntlha a fane magistrate va te ni hlamusele swona ni swi twisisile ni yima na wena swimbirhi xin'we xa xona xi vuriwa interest of justice. Interest of justice botpete leswaku loko ku humesa a ku nge vi na swin'wana i nge ya khomita crime yin'wana ku nge vi na hoyi ka community nga ku humesa na ku nge humele nchumu i nge interfere na ti-witnesses. So i xo sungula lexi kulukumba mulefi va fanele va xi jampa. So loko ni ta ka timhaka ta schedule a va sweswiwani bail a va yi fambisiwa hi leswi vuriwaka schedule 6. So schedule 6 a yo tende na a yi fani na schedule 5. Ni lava ku tshemba ku ri loko a va ri bailini for sure ku ri schedule 5 leyi yi koxa ku ri lexa xo sungula ni nga xi vulavula xa interest of justice va xi fikelela which swi tala loko se va ya khoto va xi fikelerile. So schedule 6 botpete ya karhatanyana because yi lava na leswi vuriwaka ti-exceptional circumstances hi xilungu leswi hi xichangani nga swi hlamuselaka hi ndlela ya ku ri hileswaku i fanele i hlamusela swilo leswi swo ka swi nga ri ordinary kumbe swo ka swi nga tolovelangiki ku ri swi nga endleka ku va i convince court ku ri i nyikiwa bail and swo fana sweswo ku nyika example botpete swi endleka i ku ni le ku vabyeni ngopfu treatment leyi nga ka a jele ni nge koti ku hanya i one ya ti-example ko tala yi tirhisaka loko hi landzelela ka ti-exceptional circumstances. So swo fana na sweswo mi ta swi tsundzuka ku ri loko va kha va endla xikombelo xa bail a swi vangi kona sweswimbirhi ka leswi vuriwaka schedule 6 botpete 1 interest of justice 2 exceptional circumstances a fanele va swi kombisa. Loko na ha ri ka timhaka ta exceptional circumstances botpete ku na ku va hlamusele timhaka ta ku case state u-week. So u-week hi ndlela yini loko mi yingiserile namuntlha magistrate kombiseni ku ri hi te u-week emakwena i linkiwa hi ti-chain ta ti-telephone va kanetini court va ku ri a ni convince kumbe a ni enetekangi ku ri ni nga ku humesa hi bail. So sweswo a ni hlamusele timhaka ta bail ni bitekisiso xa ku ri ve le ka bail ka leya yin'wana yes va humini ve le ka bail mi khomene timhaka ta mali bail leyi leswaku yi loko i hakela mali i timhaka ta ku ri i ta famba nandzu wu hela i security. Se sweswi mali leyi ya ha tlhantlhisiwa yi yimele ku nandzu walowo le vhale fereni wu hela kho loko wu herini va ta kuma bail hambi lowu kha wu ya mahlweni swi ta vula ku ri wu herini loko va nga kumi nandzu na loko va kuma nandzu yi ta kumeka yi ta tlhantlhisiwa a ku interfere na yona. Ni vula ku i munhu wun'we advocate i munhu wun'we loyi a nga sweswi i le khotweni munhu loyi se swi vula ku milandzu mi yimbirhi kambe swa fana i munhu wun'we ni vula ku bail liya yi lolova hi ku a ni ngo a swi antswi va n'wi tlherisela mali ya yena hi ku swa fana a nga le ka bail. Va tlherisela mali ni ivi nandzu ya mahlweni ivi lowu va wu khansela se ku ta humelela yini. Mfanele swi languta hinkwaswo fana sweswo ku ri i nandzu wun'wana a hi landzelerisa nandzu luwa wun'wana loko ri wu fika makumu wu hela va kuma mali ya wona lowuwani nawo a hi wu landzeriseni hi xiwona wu le Alexander a wu le Ferengani kumbe Valley wu landzeleriwa hi wona wu famba hi xiwona wu fika makumu. Mhaka bail yi tsandzini se swi vula ku ri a swi fanele hlangana hela leswi swin'wana leswi swi hlanganaka kona timhaka i mhaka ya ku botpete swi pfuna ku ri wena loko u ku humesa ka lowu wa le Alexander lowani ti-chances ti high ku ri i nga tlhela i endla vugevenga futhi leswi vuriwaka schedule 1. Schedule 1 hambi ku nghena xopeni botpete va yiva matamatisi kumbe va endla swin'wana swi nga tivikani leswi nga crime hi leswo nawu wa swi protecta sweswo ku ri swi nga endleki mara ka xiyimo xo fana xa tatana Malefu va hehliwa hi milandzu yo tala ngopfu lero ku tshemba vona ku ri loko vo humesiwa va nge interfere na ti-witness directly or indirectly swa kanakanisa. 2 na timhaka ta ku va nga tsutsuma va ri va khomiwa va kha va lava ku famba va ya Hong Kong. 3 timhaka to tsutsuma again va ri 2004 va kumeke a UK ka milandzu ya ti-drugs nandzu walowo va tirhise passport ya munhu un'wana wa le Lesotho. Se hinkwaswo sweswo swi ya ka timhaka ta ku yini
rhavi leri ro sungula ra interest of justice a ri nge eneteki ku ri loko vo humesiwa hi mpela hi nge tsutsumi. So mi te 2000 and money 2004 and UK not even South Africa. se loko ku ri ku 2004 liya bail yo sungula a yi swi vonangi swi leswi Swi twala a swi nga ri na ntikelo ku fana na loko yi swi vonile a ni sure ya ku yi swi vonile kumbe swi humesiwa mara lexi xi nga ni endlaku ni ku a swi nga humesiwangi bothete mako la ka lewa loko yi kha yi twiwa bete munhu lefi i bohe ku a swi volunteera than ku ri prosecution yi swi humesa hambileswi na prosecution yi nga va yi ri ku swi humeseni. Sweswo swi ni endlaku ni conclude ku ri swi rilele Vereeniging a swi vangi kona and still bothete na loko swi ve kona milandzu leyi mintekelo ya yona a yi fani kumbe a yi ringani. Swi twala ingaku luwa o va wu roxa a wu nga ri na swo tala kumbe tilink na swilo swo tala leswi swi nga ledaka ku ri va tsoniwa bail ene ni tsoniwa ku ri va tsoniwini bail i high court leyi nga hela yi va humesa and on appeal na namuntlha va na right na mfanelo yo appeal na ku ma high court yi swi vona hi tihlo rin'wani yi tlhe yi va humesa but ka leswi namuntlha leswona court yi vule kahle ku ri yi nge ku humesi hi mhaka swona leswi ya swe le kwini swa le UK a yi tshikelanga yi ku hi mhaka ya swona. Jaji magistrate i ve clear namuntlha ku ri swa ni vilerisa ku ri i ze yi tirhisa passport i ze yi kumeka a UK. Magistrate a nga te hi mhaka ya swona a ni ku humesi mara swa nghenelela ku lita ku ri ku va na decision ya ku yini ya ku swi tele swilo swa wena sweswo kha va vula nghenisa na nsati wa wena na the other accused hi ti-WhatsApp ku yi kume bail va celebrate se swi tele swikhedzakhedzana leswi langutisiwaka mara at the end of the day but ku langutiwa marhawu mambirhi ku nga interest of justice and exceptional circumstances. nawu wa le Vereeniging kumbe nandzu wa le Vereeniging lowu nga tengeriwa Vereeniging na lowu wa haleni a Alexander ku rhange wihi ku ndliwa yimanyana ta ku rhange wihi ku ndliwa loko nga hleketa ku rhange wini i xikulu i timhaka ta ku ri i rhange i khomiwa ka wihi. So in this case vamlefi va khomiwile last year December wa le Vereeniging va kuma bail se loko langutiwe sweswo i timhaka ta ku yini hi landzelela chain ya ku ri hi khomiwe rini hi kume bail rini swi khumba njhani ka lowu se i nga ka wona hambi lowun'wani bothete kumbe lowa sweswi wa le Alexander lowu ndla hi 2010 a hi nga ta tshika ku languta swa le Vereeniging hi mhaka ku ri a wu ri kona ku nga se vumbunuka. Sweswi swi endla ku yini swi painta vucriminality kumbe mahanyelo ya munhu ya mulefi ku ri swi ri munhu lowani i habitual offender kumbe leswi wa swi kota ku andla vugevenga whether 2010 or 2004 or 2005 ntsena swi tisa ku kanakana but that's enough ku ri hi ku yini hi ku hayi no ha ku sola ku hi nga ku humesa i nga endla swo tala i nga tsutsuma la tikweni i nga dlaya munhu un'wana so a ku lavi ngopfu ku rhange wini milandzu yimbirhi ku hehliwa munhu un'we bothete. ni twa mi kha mi vulavula hi ti-appeal xana swi nga ku ri swona swi endlaku ku loko va heta ku teka ku vulavula hi xiboho lexi va ku na siku leri nga vekiwa very provisional date ya ku va ta hlangana ku nga n'hweti leyi tako va kha va ri nyika mpfumelelo wa ku loko ku ri ku ta va na ti-appeal swi vula ku a ri nge vi rona siku leri ku nga ta tlhela ta na va ehleketela valumbiwa lava van'wana. No, but date liya ti-18 ta September va nga ta tlhela a court a yi nghenisi helo kumbe a yi fambela yina na appeal siku ra provisional hi mhaka ku ri a yi nga ta vekiwa as a date loko ri a swi tiveki ku ri tatana mulefi va ta court namuntlha so swi fana loko mu ku swilo swi le ka standby i date leyi a yi vekiwe ka standby ku loko ri vamulefi va ta joyiniwa na lava van'wana ti-18 va ta joyiniwa hi ti-18 so ta ti-appeal sweswo hambi yo va yi ri date leyi nga ri provisional swi le ka vona va yisa appeal ene swi nge stopi nchumu swi nga affect nchumu ka timhaka ta ku case ya mahlweni leswi va nga kunguhata hi swona a Alexander se a swi hlanganisi sweswo ni ri bothete. Se appeal va endlisa ku yini va tlhelela kwale ka judge ka magistrate Boshoff va ku ni lava ku appeal. No
sweswo bothpet se ni loko hi expose ku ri nga ku vutivi bya xakanyana i sala high court za deliver appeal in bothpet magistrate a swi kona swa ku hi tlhela ka munhu la nga vutsona leswi a swi koxa a pfumelela swa le high court sweswo a humeni ka swona sweswo hi le ka magistrate court magistrate court a nga ha hleli ka box of magistrate ku hey ni pfumeleni high court ava collect record va ti hlengeleta va va save va kurini na appeal ive NPA sweswi va nga kombisa ku va ta swilwisa boxop hetini mpe magistrate boxop timhaka ta hela kwala se na ku tenga ku i ta tenga kwihi swi ta loko se ku ya tengiwa hi la se va nga ta teka xiboho xa ku leyi nandzu wu ya ka high court kumbe wu tengiwa kwalaya ka Alexander sweswo swi ta decide mara ingaku so far ni twe na loko magistrate a yi postpone a vulavula hi ti-indictment document yaleyo ko tala loko hi vulavula hi yona hileswaku nandzu wu ta high court fane be wrong mara i decision leyi fanele ku decidiwa hi NPA na court va tshama hansi ku ri nandzu lowu wu deserve ku ya high court which loko ni swi langutini but wu fanele ya court but i swilo leswi nga ta finaliziwa advocate Kesini Karongwe kutya kwengeta eka mina bothpet kona na sura kahle akhensa hayi leswo ncindani ibokile va Baloyi namuhla kaba yena ni yatwa ku manga msava awara ya mbirhi ya ta emsekweni so kwala ni vuya na Professor Baloyi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ungayelele eka Afrika wa vulavula ni ve victim ya theft ka mehe ni supply muganga hi mati ku na mali un'wana wa matimba la kwala a nga rhumela vanhu ku loyi a endlaku the same business ya ku supply vanhu hi mati la mugangeni u ni yivele epompo ni vuya ni ya report case emaphoriseni eventually maphorisa after ku va maku na matimba mali lwakulu wa ku za ku ri va ni pfulela case swi ze swi boha ku ri ni hlangana na station command eventually va yi pfule case ku yiwa ka mali loyi va fika va yi kume nhundzu hi tekiwa hi police station a ni swi tivi swa ku va fike va discuss swa ku yini kwale but the next thing ku ve mehe loyi ni nga pfaleriwa ni nhundzu ya mehe munhu loyi a nga kumiwa nhundzu ya mehe a yime handle palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Parlamento ya rixaka mingisiro mugana lo le FM komandela va ta tsaka ku loko xikomba xo ni katekisa ni vativa va mani na va matimba lava ta twa ku matimba yavo va ma kuma kwihi kama msirtani ndangona ku Afrika wa vulavula wa ya mahlweni mingisiro mena sweswi hi lava ku bula na Professor Gezani Baloyi mitiri va ka Baloyi xivongo xa xi nga duma ho twa vontsene la ka Afrika wa vulavula ntsena namuntlha kambe ke la ku bula na Professor Gezani Baloyi kusuka a University ya Afrika-Dzonga hi la ku languta aka timhaka ta hoyi emadzolonga a swikolweni endzhaku ka loko ku ve na xiviko xa ku kombisa ku ku na nhloko ya xikolo a nga tlhaviwa endzhaku ka loko a kha ringeta ku lamula nyimpi ya vana na vo va na nyimpi hi leri nge yini ke na ku loko wa za humesa mukwana ku va ku ri hambi ku va ku ri okapi ta ha ri koho ti-okapi loko ku okapi yi va yi kha yi ya kwihi yi ya lava yini xikolweni xana vuhlayiseki byi a xikolweni byi nga va byi vekiwe hansi ka nxungeto hi mhaka ya yini a hi amukeleni Professor Gezani Baloyi prof inhlekani mi amukeleni ka munghana lone inhlekani bothpet na vayingiseri va Afrika wo vulavula na munghana lonene a khensa swinene prof loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina timhaka ta madzolonga eswikolweni ti tikomba ti nga ri kusuhi na ku fika amakumu kambe xivutiso ku ta va ku hi fika njhani la ya timhaka ta madzolonga eswikolweni khalanga tanihileswi a mi karhi mi koxemetela i ntlhontlho lowukulukumba lowu swikolo swa Afrika-Dzonga ku nga ri Afrika-Dzonga ntsena kumbexani hi nga ku hambi ku ri matikweni ya misava ku na ntlhontlho wa swa vuhlayiseki eswikolweni leswo swi vanga timhaka ngopfu ta madzolonga kambe lexi hlamarisaka milawu leyi fambisaka xikolo yi va yi ri kona yi vulavula kahle hi mhaka ya leswi swikolo swi nga bilanisaka xiswona na timhaka ta madzolonga hambi ku ri ti-stakeholders ku ri na exikolweni ku na titoko ta swikolo ku na vufambisi bya xikolo ku na va ti-union a xikolweni ku na swiyenge swa ku hambanahambana leswi seketelaka timhaka ta dyondzo
so i swiyenge leswi talaka ku seketela eka timhaka ta vuhlayiseki na timhaka hinkwato leti fambelaka na vuhlayiseki a xikolweni kambe mhaka leyi kulukumba ngopfu i tipholisi kumbe milawu leyi nga kona lomu swikolweni xana leswi hi nga tivutisaka swona ni nga va ku ri mhaka ya ku ri xana swi endle njhani milawu leyiwani yi kumeka yi karhi yi tsekatseka hi ku milawu yona yi languteka yi ri milawu ya xiyimo xa le henhla xivutiso ku ta va ku nga va ku ri leswiwani madzolonga va hi ma vonaka swikolweni prof ma nga va ma ri swikombiso swa ku nyakapfala exikarhi ka vuxaka bya vadyondzi na vadyondzisi na vatswari ni vulavule ngopfu swona loko hi languta South African Schools Act yi vulavula ngopfu hi timhaka ta xandla lexi vatswari va fanele ku va na xona eka dyondzo ya n'wana wa vona loko vatswari va va na xandla kumbe va na vuxaka lebyinene exikarhi ka xikolo na vadyondzisi na vana va vona hi ta va na timhangu tintsongo ta madzolonga kumbe timhangu tintsongo ta ku tshinya moya wa ku dyondza na ku dyondzisa eswikolweni wu ta va u ri henhla ngopfu swinene xikombiso loko hi languta mhaka ya xifaniso lexi minkarhi xi nyika xa le Hoërskool Roodepoort na vana va le Westridge High School lava nga suka va ya exikolweni xa Hoërskool Roodepoort laha ku nga tlhaviwa nhloko ya xikolo va tlhela va nga madzolonga ni nga ti vutisa leswaku va hume njhani exikolweni xa Roodepoort tanihiloko mi hlamuserile leswaku nga ku vuxaka bya vatswari na swikolo bya tekateka van'wana lava swi tivaka ku ri xikolo leswi prof swi na vulala byikulu ku sukisela khale na khale na hi mitlangu ya ti-rugby na yini nga ri khale ku ri na ku tshukisana na mahlo ka swikolo leri swa olova na ku loko ku va na nyimpi hala xikolweni lexi lava xikolo lexi va yi nghena kumbe yi vangiwa hi va xikolo lexi ya xin'wana hi ndlela yaleyo ya ku na matimu ya vulala tanihiloko mi tiyisini na va swihangalasamahungu swi talaka ku hlamusela tano na loko hi karhi hi ri na mburisano nampundzu a va karhi va kombisa mhaka ya vulala lebyi nga kona kokwalaho kambe loko vatswari va nghenelela eka dyondzo ya vana ku ta va na timhangu tintsongo ta ku tshinya lomu eswikolweni vana va ta yingisela vadyondzisi ku ta va ku ri na pholisi xikombiso n'wana i huma njhani exikolweni laha fanele a va ri tlilasini mudyondzisi a ri kwini vuhlayiseki exikolweni a byi ri ka xiyimo xihi hi swin'wana leswi hi nga ti vutisaka swona kambe mara loko ku na moya wa ku dyondza mudyondzisi mhaka ya vuhlayiseki yi ta va xe le henhla na loko ku ve ku na leswi hi nga swi vitanaka ku ri i sense of belongingness aka xikolo tanihiloko se xi ri community hi ku ni hlamuserile leswaku kumeka vadyondzisi kumeka vatswari kumeka vatiyuniyoni hikokwalaho hi swi vitana ku ri i community ku va na sense of belongingness ku ta va na ku rhandzana swinene exikolweni so i mhaka yi kulukumba ngopfu prof i nseketelo wa vatswari kwala ka nseketelo wa vatswari prof hi ku a ni la ku tako ni mi twe mi kha mi vulavula hungu leri ka xitichi xin'wana xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kumbe hi ku kongomisa SAFM na John Gericka mi kombisa timhaka ta vuxaka bya mina tanihi mutswari na mudyondzisi wa n'wana wa mina ku swa pfuna sweswo ka matikhomelele lavanene ya mudyondzi ni kombela mi yi tsatsamuxa mhaka yaleyo ku a mi ku yini na va ka hina va kota ku swi twa loko ni karhi ni endla tidyondzo ta mina ta masters ni tokote ngopfu swinene eka vuxaka exikarhi ka mutswari na xikolo na mudyondzisi loko vuxaka byi ri lebyinene ku nge vulavisisi byi hi kombisa leswaku ku ta va na timhaka tintsongo ta ku tshinya vana va ta pasa swinene vana va ta dyondza va ya eswikolweni swa le henhla hi ndlela ya xiyimo xa le henhla hi ta va hi ri na leswi hi nga swi vitanaka ku ri i excellent community loko hi vulavula hi excellent community i muganga lowu nga hanyi tanihiloko hi karhi hi swi tiva leswaku xiphemu xikulukumba xa budget xi ya ka xiyenge xa dyondzo lero hi nge vulavuli hi ku ri vadyondzisi ku ka va nga tokoti ngopfu eka timhaka letiwani ta ku ti antswisa ku ri va ta kota ku yisa matikhomelela manene exikarhi ka vana na swikolo hi ku dyondza na tiyunivhesiti kumbe swikolo swin'wana kumbe va endla
ti-workshop kumbe ti-seminars leti nga ta hetelela ti pfunini ku ri ku va na moya wa ku dyondza na ku dyondzisa exikolweni a ti kona mhaka yikulukumba i ku hi fanele hi twisisa leswaku hi na leswi hi nga swi vitanaka ku ri i social media hi nge teki social media leswaku yi nga va mahingandlela etimhakeni ta ku promote moya wa ku dyondza na ku dyondzisa a hi tirhiseni social media kumbe swiyenge ndlandlamuxo wa thekinoloji kumbe swiyenge swa mabulo ku antswisa vuxaka lebyiwa exikarhi ka vana na swikolo ni tshame ni khumbeka ngopfu swinene eka migingiriko leyi Munghana Lonene a yi endla hala tindhawu ta vahlanganani na nhlangano wun'wana ni nge wu vuli hi vito tanihileswi ni nga moyeni a ni ri xiphemu xexo a hi ya tindhawu leti ta vahlanganani hlangana na vatswari hlangana na vadyondzisi sekhethi yona leyi ya hlanganani mbuyelo a wu tala ku va ku ri hansi kambe endzhaku ka nkondletelo lowu kumbe mapfhumba lawa hi vone hlanganani yi sungula xifundza xa hlanganani yi sungula ku performa swinene xi ya ehenhla so hi swin'wana swi tiyisaka nkoka wa vuxaka so vatswari a hi tshuneleni eswikolweni hi nga pfumeli leswaku ku va na bridge exikarhi ka swikolo na muganga a hi thunyeni bridge leyiwani kambe mara hi fanele hi sungula kwihi kumbe xana ku nga va ku ri xivutiso lexi hi nga ti vutisaka xona ku nga va ku sungula vatswari kumbe ku sungula vadyondzisi kambe ri nga va bulo ra siku rin'wana mhaka yikulukumba ku fanele ku va na vuxaka kambe hi vulavula njhani hi ku fanele ku va na vuxaka hi ku mina ni swi teka se vuxaka byi kona hi ku loko ku za ku va na xiyenge lexi xa ku tumbuluxiwa SGB huvo ya vufambisi bya xikolo a ku nga ringetiwi ku kondletela byona vuxaka lebyi ku tumbuluxiwe tihuvo ta vufambisi bya xikolo khalanga kambe mi ta kuma leswaku na ti-trainings leti ndzawulo yi ti nyikaka kumbe xana ti va ti nga ringanelangi hi fanele hi seketela ndzawulo tanihiloko hi tiva leswaku vufambisi bya xikolo va na xiave swinene a ku training ka vatswari van'wani vatswari lava va hlawuriwaka aka vufambisi bya xikolo mi ta kuma leswaku va kayivela nyana hi timhaka ta vutivi van'wani va na byona vutivi kambe mara va fanele vanhu va yini va fanele va trainiwa swinene leswaku va ta kota ku endla ti-safety policies milawu leyiwani ya vusirheleli exikolweni ESGB leyi fanele ku sungula ku ta na milawu yi hlayela vana vatswari va vitaniwa va ta kombiwa milawu leyiwani va yi sayinela n'wana a ta swi tiva leswaku loko a va nga madzolonga implication ya kona ku nga va yini a swi fanelangi swi tumbela kambe mara handle ka swona sweswo hi kuma leswaku ndzawulo ya dyondzo yi na mavito kumbe mavito eka database ya vona lava nga pfunaka swikolo hi ku ta na maqhinga ku antswisa mhaka ya vuhlayiseki exikolweni swi tele leswi hi nga bulaka hi swona khalanga kambe mhaka yikulukumba ngopfu ku fanele ku antswisiwa vuxaka nina hi university yaleyi ni tirhaka yona hi na project laha hi fambaka hi ya lomu ya mugangeni nkarhi wun'wani ni fane ni ya eswikolweni swa tindhawu ta kwalaha ka Malamulele dyondzo leyi ni nga yi nyika ni vona leswaku ingaku a yi ri na impact loko loko ta va ni nyike mbulavulo hakanyingi ni vone swikolo swo tala swi karhi swi antswisa vuxaka lebyiwani hambi ku ri matirhele ya kahle eka grade 12 xikombiso ku fana na Malamulele high school in Tanzania laha n'wana a nga kuma ti-marks ta le henhla I'm sure ku ri Xitsonga laha nga topa Limpopo province kambe ko va swin'wana swa xikombiso xa leswi ni nga swi endla hikuva ni tokotile ngopfu eka tidyondzo ta vuxaka lebyinene exikarhi ka vatswari na vadyondzisi Prof ni mi twi khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta ni khense swinene ekhalanga na vayingiseri va Afrika va vulavula na Munghana Lonene inkomo i Professor Gezani Baloyi lava sukaka a University ya Afrika Dzonga tanihi head of quality assurance and enhancement ka College of Graduates
a hi vulavula hi timhaka teti ta ku hi antswisa swiyimo hi ndlela yoyoleyo ya maswitini mativa khaleni ka khaleni ne loko va ku vitana hi vito ra Xitsonga leri ra Vancindani va Gezani a va nga swi lava vanhu mina hey a va lava maviti ya vona va ku Mukhacani na hey Mukhacani vula mani a va nga lava mavito lawa va swi twala nga ri a swi na vutlhari kahle ku va Mukhacani ku va Gezani sweswo ku va Mafemani sweswo swi taniya kambe swi tikomba kahle ku vanhu vo tala va le ku swi laveni ku va hi tirhisa mavito ya lamaya ya nga ya Xitsonga hi ndlela yaleyo kambe hi ku tumikisa ra mina ku khomiwa hi mahungu hikwala 0860002543 se hi le ka pfulela vutsika na ta twa ku mi khometi hi timhaka un'wani nteni kha ni bula na yena hi vulavula hi timhaka ta mugayo ma vona mugayo mapa lamo sweka lama i cini a xi susumeta ku saka ra mugayo ri tshama endzhaku ka rivanti lexi a xi susumeta ku saka ra mugayo ri tshama endzhaku ka rivanti a ku va ku ri yini ni vula ku i ncini a xi endla ku va ku saka ra mugayo ri tshama endzhaku ka rivanti a ku va ku langutiwe yini n'we mi nga kulanyana khale kumbexana mi nga hi pfuna ku hi kota ku swi na masiku lama swa masaka ya mugayo swi tivi hiko vuswa byi dyiwi mani n'wini vuswa bya ha ri ku dyiweni se hi lava ku twa n'we mi nga kula khale kokwani mamayile i ncina xi endlaku saka ra mugayo ri vekiwa ndzhaku ka rivanti kambe hambiswiritano a ni ri mi vulavula hi swona mina no vula ku a no vutisa sweswo mwene la u ta twa ku timhaka leti n'we mi nga khoma to hi tihi un'wana hi loyi nhlekani xewani Khalanga papa mpfukile papa na valava hi ngo vona i swinyani rona tiko ra khale mi vulaka ku amakariwa i swinyani xixenge ka n'waxinyamana swinyani ene mi nge hi pfuki mi hlangane na rona kun'wana ka mina ni ri nexe ka n'waxinyamana kambe mi ri yini n'wina namuntlha a hi mi twani ni lava ku ta nghena ka leyi ya vana va xikolo Khalanga ya mativa vutomi lebyi hi hanyaka nyana byona sweswiwani nyana ingaku a hi byona hi nga tiseriwa hi Xikwembu ku hi ta hanya byona u nge ko va ku ekuteka fidimi la misava ya xona mativa a ni nga kombeteli mudyondzisi a ni nga kombeteli vatswari ku va le ku tihlupheni vanhu va vanhu hi ku ni ta nyika xikombiso ku na vatswari van'wana va nga na access ya ku loko n'wana va yena hina a ya xikolweni va n'wi yisa hi movha va fika va tlhela a getini va fechile tibuku i fambe kahle mara i na vanghana mi kuma ku le xikolweni xa kona lexiya i na vanghana lava vatswari kumbe xa nhwini ka xikombiso ku na vatswari van'wana va tirha a swilungwini lo titsalela na kokwana loko a ya xikolweni kokwana a nge swi koti sweswo loko va xi secha le kaya le loko xi fika xikolweni va xi nyiketa xigwagwa xi tshama na xigwagwa manjeni se leswi a swa ha lavi munhu wo famba hi milenge wo dya mazambala leswi nakala a swa ha lavi munhu wo dya mazambala ku hala nga ta swi kota ka vanhu lava va nga fambaka hi milenge hi na vukhongeri laha ka tiko leri hina lava va ku halata tinhlolo mina ni vona ingaku lexi hi kolotaka xona ko va mfumo wa hina lowu nga fanele wu hi nyika siku ra yi 1 ntsena loko a hi endleni sweswi a hi hlanganeni ku fanele mapatwini lama ku endleka ku ti-accident ku na nkarhi wun'wanyani ku famba ku fika ku khongeriwa van'wana va ba tinhlolo lava swi kotaka loko ka khongeriwa ku endliwa sweswo ku domberiwa tiko leri swi vula ku hi na xikwembu lexi hi nga na xo a hi le ku xitshembeni hi na tikereke to tala ngopfu hina le ku hava na un'wana a humaka ku ha swi vona se hi le ku vana va hina va lova a hi khongeleleni tiko leri ku ndliwa swilo leswi nga fanela kahle hi vona ku ta endleka yini na khale loko timpfula ti nga ni a ku hlengeletiwa vanhu ku tshamiwa ku boha mbelele mpfula yina ntsundzuka hambi laha swi tsundzuka hamba ku ve 82 or 84 swi nga tshama swi endleka swilo leswi mpfula a yi nga ni Khalanga ku lo wihi mpfula ku ndliwe swilo sweswo a hi hetangi 10 hours mpfula yi nga nangi leswi nga kombeteli vanhu hi nga kombeteli munhu swiswani kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve a hi kombeteli munhu n'we mi vulavula hi xikhongelo na hinkwaswo xikhongelo a ni Xikwembu xi tirhisa nkarhi wa xo ku hlamula kambe a ku na leswi hina hi nga swi endlaku handle ka xikhongelo na hi nga se rindzela nkarhi lowu Xikwembu xi nga ta hlamula hi ku nkama wun'wana xi ta teka nkarhi loko xo hatlisa ke loko xo hlwela ke swimbirhi loko xo hatlisa swi kahle loko xo hlwela ke okay mara ni vula ku na sweswo hambi xo va xi hlwerile n'wina Khalanga wa mina
xi ta va xi tirhile ntirho wa xona a swi nga pfuni nchumu khalanga ma tiva hi leswi ni ta nyika xikombiso mathicara leswi swa ku ni ta nyika thicara xikombiso ni ku mathicara kumbexana a ma ndli leswi phela mathicara ya masiku lama a ma hindzani kule na vana va xikolo hi malembe malama hina loko ku dyondzisiwe hi thicara a hi dyondzisiwa hi vakhalabya vutomi bya vona bya mathicara malama ma dyondzisaka swona a swi hambananga va le ka generation na vo va ha fana na vana va xikolo valava ma swi vona a hi nga soli nchumu hi ku thicara ra kona ri mbala xibemudana xin'wanyana ife i swimbalo swa masiku lawa mina ku yi kuma ku bolbotho masiku lawa ni kenzile va inkomo i vambala leya masiku lawa nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela inongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku haxela wona T kusuka la studio 2 hiri rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela n'wana mingisirilo nhlekani Khalango papa nitsukini hi pfukile hi ngo vona papa pfukile na hi pfukanga maka swiyo yini hayi mhaka leyi vulavuriwa tolo mani hayi yi ntwise ku vava ngopfu khalanga mani nghenani ka yona ni twa hi leya gender based violence or leya ku lwa ka varhandzani leti khalanga loko ni langutini mina mhaka leyi probleme yikulu yi nga kona ka mhaka leyi khalanga hi le ku bandicheni ka ngongoma ivi hi thova xilondza na hi ndlela leyi loko ku humelela timhaka ta ti-gender based violence minkarhini yo tala hi languta hi sayiti rin'we hi nga yi languti ka sayiti lerin'wana loko ni yingiseli na tolo va mhani lava nga nghena kwalani va kha va vulavula ma swi twa na n'wina ku a va lavi ku vulavula ntiyiso ku nge vi ntiyiso sweswo mingiseri n'wana na un'wana i vulavula ntiyiso ku ya hi tlhelo ra yena n'wina mi ngo tana tlhelo ra n'wina ku fana na sweswi tolo a hi vutisa ku hikokwalaho ka yini ku patseriwa and a hi nga vutisi va xisati ntsena a hi vutisa na va xinuna ku patsela a hi swi tirhisa ka rito ra ku va munhu a rhandza na un'wana a ri na un'wana se a hi vutisa ku xivangelo i yini va xinuna va vulavurile na va xisati va vulavurile n'we mi kuma nkarhi wo nghena a hi nge mi ngheni ni tolo n'wina mi ri i yini ya la ku rhanga ka yoho yaleyo khalanga ya ku patsela leyi loko hi patsela khalanga vanhu lava nga na more responsibility ya ku nga patseliwi i vasati because why ni vula leswi na khalanga hina vavanuna minkarhi yin'wani hi leswiya swa hi xifole veri u dzaha u hindzisa so loko vavasati vona hi voxe a va swi tiva ku loko mi ni tekiwini hi ku se ni tekiwi ka mavasa ni tekiwi ka khalanga no va ni tshama ka khalanga ni langutana na khalanga ntsena swi helela kwalaho no matter khalanga or wa ni tikisela swa ni huma ka yena ku fana na swa mi kha mi swi vula tolo ku why loko mi vo mi ri na problem mi nga humi na because a wu nge solve problem hi problem yin'wana u ri ndzeni ka problem i problem yo sungula leyi endliwaka hi vavasati ene loko hi complaina khalanga hi ku vugangu byi koka ka tinxaka hinkwato ivi hi katsa na vavanuna khalanga swin'wana swi le kule na vona loko n'wanuna wa swi kota ku a rhandzana na munhu ku o n'wi lava swo siku rero tena a huma ka yena mara munhu loyi a faneleke a ti hleketelela ngopfu i munhu wa xisati khalanga because value ya n'wansati a yi khupuki loko a kha a kula yo ehla ya n'wanuna loko a kula ya khupuka khalanga hi ndlela leyi n'wanuna loko a kula a ha ri xihlangi u va a ri hava financial mindset a nga na yona mara loko a ya kha a kula wa yi kota ku yi kuma phati yaleyo ene leyi n'wi pfunaka yi n'wi pfumelelaka na ku a kota ku a nga kuma n'wansati un'wana na un'wana loyi a n'wi lavaka so ka n'wansati loko o za khalanga a bayiza ro sungula a kuma n'wana a bayiza ra vumbirhi a kuma n'wana a bayiza ra vunharhu a kuma n'wana vutomi bya yena se byi le ka swi fana ku 70% ya future ya yena hi sayiti ra vukati a ya ha ri kona so kambe mativa loko ni mi yingiseri ni mi twa kahle a ni swi twisisi ku hi fika njhani ka ku hi byarisa vutihlamuleri ka rimbewu rin'we hi ku vavasati lava a vo ti gangisisa va gangisa hi n'we vavanuna valava
vo ti gangisisa khalanga yi tsenele hayi mita angula mita angula vavasati a va ti gangisi vo gangisiwa se loko ku ri vo gangisiwa n'we mi va gangisa kumbe va gangisela yini mi nga mi swi tiva ku lavawani i mhani mathebula mi va mi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo mi ivi se mi tlha mi ta mi fika laha se mi va kombetelaka hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka yini mi nga ku vavanuno kalango na khana vula na sweswi n'wansati i munhu wa vulavula o va wa xisati mara i munhu wa bana na munhu wa xinuna movha ni nga yi vomi kha mi yi driver khalanga ni yi navela ni boheka ku yi kombela ka n'wina loko ni lava ku yi xava mara n'wansati that's why ku responsibility yikulu loko ku ri kusati wa n'wi khalanga wa tiva timhaka ta yena hambiloko no n'wi vomilangini khalanga a sasekisi ku yini a ri na swilo hinkwaswo leswi nga mi swi navelaka mara loko ku ri ku yehe wa swi tiva ku wa ka khalanga i responsibility mi lava leswi mi nga ku swi voneni khalanga ku khalanga u ta swi tiva u ta duvula kumbe ku khalanga a nge hela swi tivini swa yena na nsati wa yena khalanga mi ni vo leswi ni swi vonaka ni navelaka swona Nemetwe ai gimeteni kwala Nemetwe 0860002543 nsale mina te imane etsana lava inhlekani Nhlekani botiphathe njani epfukile sesi minjani n'we ikhensini loko mi ni tekile khale nkhandri ngetela I can't mina ni la ku ya ka leya vana va xikolo botiphathe ka nkarhi lowu hundza ka wona hina ka nkarhi lowu a hi ri ka wona loko ha ha dyondza xikolo a no va nkulu ngopfu mara na 40 something loko u ri na mudyondzisi wa 40 something na n'wana wa 18 years xiyimo xa ngopfu na hina vadyondzisi u kuma ku ri ni mudyondzisi wa xisati botiphathe ndzi ni rhandzana na n'wana wa 19 years loyi ni n'wi dyondzisaka hi swi endlela xihundzeni mara ti-feeling tikete va ti kha ti khuphuka kuma ku se ha swi eta na kwalaha xikolweni hi le ka minkarhi leyi hanyaka yona mara sweswo mo ngetelela ku hava ni kasisi website swi kona na ha ri ka vadyondzisi va xisati sweswani ivi ya ka vadyondzisi va xinuna hi loyi mudyondzisi wa xinuna na yena i na 43 years i ya rhandzana na n'wana wa 18 years kona kwalaha xikolweni swi kona botiphathe ngo swi tumbela ngo tumbela swi le ka masayiti hinkwawo so loko mina ni ri mudyondzisi wa xisati ni rhandzana na n'wana luyani wa xinuna wa 19 years hlonipho u ta va ku hi ka vana lava van'wanyana hikuva u kuma ku ri xinonyeta lexiyani kumbe xifanyeta lexiya xi rhandzaka na mudyondzisi xi na partnera kona kwalaha xikolweni se ku va ku ri na madzolonga lamakulu kumbe ku va ku vana va hlundzuka ende va hlundzukela ngopfu a xihundleni a ni ri swi kahle a ni ri violent yi kahle Nemetwe mata mi hlwerile loko mi lota kahle a hi ta jikajikisana na ku ze ku va late kambe ni cancel tlhelo rero sesi wa mina mi va na siku lanene ku dya ku engeta n'wana manani inkomo uphindile na kwenza kabhungeni inkomo nokora lowu a humeleriwe njindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula lo wa dzumba na mina wa landela na Ike Ngoveni nhlekana wa n'wina lowunene bongi n'wan'wana ya timaluleke loyi na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi mbana nhleka wanonenani tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela